আজি আমি সকলোৱে ঘৰত আহিলোঁ। এয়া ইফালে মিষ্টাৰ, এয়া ডাঙৰ মানুহ। নমস্কাৰ কৰি দিয়া, হাই কৰি দিয়া। হাই কৰি দিয়া। ভাল লাগিছিল দিয়ক। মাতা বুলি কওঁ লৈ ফুৰিব লাগিছিল নাই শক্তি অলপ টোপনিটো অলপ বেছি হৈছে वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी दीदी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं सोचिए मत सब्सक्राइब कीजिए।